ایرو 21 سباته روژا زمان دایکی یا جیهانیه. چیروکا و روژه ودگره سال 1952 دماکو بشک شخاندکارین زانگیها بنگلادشش بو زمان بنگالی به زمان فرمی کامپانیایک دان دست بکرن. لید 21 سباته دا پولیسین پاکستان خواندکار گلباران کرن و دنجام دا گلک خواندکار هاتن قتل کرن. جبو رزگرتنا تواهی زمان نتویان یونسکوی روژا 21 سباتا 1999 وکه روژا زمان دایکی یا جیهانی دست نشان کرد. لکردستان جی گله کرد تانها پیرگی سیاستین پیشافتنه تین و کرد جبر آخافتنا به زمان خواه تین شید خستن. لروژاوای کردستان پشتی شورشا 19 تیر مه دبستانو زاننگهین به زمان کردی هاتن بکرنو کردی بو زمان جیانه. ماموسته که جو قامشلو بحثا گرینگی ها زمان کردید که. دەستپێک 2012 ئەم فێری پەروەردەی زمانی کوردی بوون یەک شخەون و خەیالی مەبوو ئەم ژۆکوا هەموو دەولەتە زمانی خۆ بەئاخڤن زانە گەلێکی کێفخۆش بگۆم لە دەبستانە دەرباسی دەبستانە بوون زمانی خۆت نویسین بە زمانی خۆت خوێنن وەک ئەی هەموو دەولەتی زمان ناسنامەیە هەر گەلیە زمان هەبوو نامەیە نەتەوێ گۆ زمانی تنەبێ هەبوو ناویژی تنەیە لێئانە ئەم ژێ وەک حمونة توي كرد عرب سوريان أمجي بزماني خد آخذن ومقال كيف خشنو قرنجيا زماني ما قوم زماني خد نفسينن ودخوينن. لباكوري كردستان جي برقد خين سر زماني كردي لكولينر دوما ترسيه دانا كون نفشين داهاتي لبرباي اسيميلاسيون بكفن. زخت زماني تركي قالك اللي سرا پرورده تر بزماني تركيا بلكي ام باندورا وي دنفشين نو زيادتر ببينن. باندوره که ترکی ورگراندنا جه ترکی دکاره درکه سر. اوج زمانی ما دخه خطره يعني زمانی که هم شپیشی خود زانن و ما حتی روجا ایرانیه وی زمانی دخه خطره يعني تیکل ترکی دبا ترکی پیوند ترکی دکوین ناف دمک شون دا که اف پر دوام بکه دبا که قالبین ترکی جب کوین ناف. زمان کردی زمانکی که بناره دیروکی و دولمنده کش زاراوین و که کرمانجی، زازاکی، سورانی، لوری و چندین دن پیکده. هر وها به هجمارا پیوین خود رزین پیشینده جه خود گره.